Julija je Črna Gora praznovala svoj državni praznik. 13. julij je večkrat zaznamoval črnogorsko zgodovino. Leta 1878 je Črna Gora kot neodvisna država na ta dan na Berlinskem kongresu dobila uradno priznanje kot neodvisna država. Leta 1941 so se na ta dan Črnogorci odločili, da se priključijo boju proti fašizmu in nacizmu. Kratek sprehod v zgodovino Črne Gore nam pove, da je bila Črna Gora pod imenom Zeta samostojna že od leta 1360 in se je tudi pozneje uspešno upirala vojnim prodorom Osmanske Turčije. Njena samostojnost je bila po vojnih uspehih kneza Nikole mednarodno zagotovljena tudi na Berlinskem kongresu leta 1878. Po koncu Prve svetovne vojne se je takratna črnogorska kraljevina združila s Srbijo, takoj na to pa še z ostalimi južnoslovanskimi narodi iz bivše Avstro-Ogrske v enotno jugoslovansko državo. Po razpadu bivše SFRJ se Črna Gora ni odločila za samostojnost, pač pa je leta 1992 skupaj s Srbijo oblikovala Zvezno republiko Jugoslavijo, ki se je leta 2003 preimenovala v Državno skupnost Srbije in Črne Gore. 21. maja leta 2006 je potekal referendum, na katerem se je večina opredelila za samostojno državo, 55,6% za samostojnost, mednarodna politika pa je za veljavnost odločitve za odcepitev zahtevala vsaj 55%. 3. junija leta 2006 je Črna Gora razglasila neodvisnost in samostojnost in se kot zadnja bivša jugoslovanska republika osamosvojila. Slovenija je Črno Goro priznala 20. junija leta 2006. Črna Gora ima v Sloveniji svoje veleposlaništvo, ki ga vodi veleposlanik Ranko Milović. Na predvečer praznika je črnogorski veleposlanik pripravil slavnostni sprejem v hotelu Mons v Ljubljani. Udeležilo se ga je več kot 250 povabljenih gostov, od politikov, gospodarstvenikov in drugih osebnosti javnega življenja v Sloveniji. Iz okrnjene slovenske vlade sta se sprejema udeležila minister v trojni funkciji Boštjan Žekš in minister za okolje in prostor Roko Žarnič. Gostitelj sprejema, veleposlanik Ranko Milović, je odnose med Slovenijo in Črno Goro ocenil. Put naše države bi ocijenio kao izuzetno uspješan. Mislim da se je teško moglo više napraviti u ovih 5 godina od referenduma. Zadovoljni smo i što se tiče političkih odnosa i ekonomskih, imamo dobre odnose sa susjedima. Crna Gora je danas stoji na svojim nogama, upravlja svojom budućnošću, razvija demokraciju i ekonomiju. Koji su sad predstojeći zadaci Crne Gore u budućem periodu? Pa naši strateški prioriteti su članstvo u EU i NATO. Kao što vam je poznato, Crna Gora je prošle godine u decembru dobila status kandidata. Znači, mi sada ozbiljno radimo na provođenju reformi, na akcionom planu, da bi do kraja godine dobili datum početka pregovora sa Evropskom unijom. Nadamo se da ćemo taj zadatak uspješno završiti. Vi ste ambasador vaše zemlje u Sloveniji. Kako bi ocijenili odnose između Slovenije i Crne Gore? Odnose između Crne Gore i Slovenije bi ocijenio kao prijateljske,
kao odnose pune iskrenosti, pune samopoštovanja, uvažavanja međusobnoga, izuzetno dobre političke odnose, izuzetno dobre ekonomske odnose. Za sveukupne odnose između Crne Gore i Slovenije možemo da kažemo da smo vrlo zadovoljni i mislim u obostranom interesu.